Na poso di debata doau nama puan hatana Tuhamu marhite-hite goar debata ama anak dohton di porbadia na pidadomu di debata dang jadi selama di jalma. Ala debata do kamu na dua bentuk kamu bersama tangga dohorok kumatu kamu arga baik kamu arsani biolog ala di debata do ubah cara cari nih kamu na dua bukan karena yang lain. Pembentukan ala dalam rumah tangga tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaanmu, bukan kemuliaan suami, bukan kemuliaan istri, tapi kemuliaan Allah. I could see it in your eyes from the moment we first met. There was something different about Carolina Octavia Sirait, yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, saya berikan cincin ini kepadamu sebagai bukti curahan hati saya kepadamu, cinta kasih saya, serta janji setiaku kepadamu dalam nama Yesus Kristus. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise? Theo Kosner Tambunan yang saya kasihi, saya berikan cincin ini kepadamu sebagai bukti curahan kasih, cinta, serta janji setiaku kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. You can see it in my eyes when we are close together, the feelings that I just can't hide, things that my heart can't deny. Now I know what it is that makes me love you like I do. You're all that I've been longing for. I don't have to look for you anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. All of the above. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batamo hila tuo jala asima rohana midaho.
didopakkan Tuhan de batama buhinga tuho jala di pasar hamadamena tutot dim. Every single day, will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. All of the above. Well, I say yes to all of the above. Selamat berbahagia buat Dito kami, Carolina, dan Lai kami, Theo Kosner Tambunan. Kiranya bahtera keluarga yang akan dibangun nanti selalu diberkati oleh Tuhan, rezeki yang cukup, serta cepat dapat momongan. Selamat ya Kak. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kepada kalian berdua, perjalanan hidup ini tidak ada yang mulus. Ya, seperti di sebuah danau, kadang-kadang ada dia, kadang-kadang bahkan ada ombak. Saat di rumah, satu hotel, satu tiga ras. Masa pernah ulus selao, oh elah berburu. Sama itu bang berian, satu bang